kandi ijambo ryawe rikiza tumye utikiza ijambo ryawe rikiza nikice tumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza tumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza mbese ko ari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka wagasha rikuvuga rimwe umuriro ukamanuka wagasha yongera kuvuga ingabo zikamanukira rimwe yongera kuvuga ingabo zikamanukira yongera kuvuga ingabo zikamanukira yongera kuvuga ingabo zikamanukira ibyo byose warabiretse kugira ngo ncungure ibyo byose warabiretse kugira ngo ncungure hari nimugoroba unaniwe bagufashe ada kurikisha amategeko Getsemani warunaniwe ariko byari ngombwa gupfe Yesu byari ngombwa ko ncungurwa bagukubise bakora inkoni babaza bakwambitse ubusa bakuraga ibinyoma baragushinyagurira kandi bakubeshera niba ari umugabo warenganye ku bwanjye Yesu yararenganye niba ari umugabo warenganye ku bwanjye Yesu yararenganye mwami ndaje mbe hafi yawe kugira ngo uje uhore undinda umbore buri mugozi untunganyirize umutima egera umusaraba wawe mpore muri wo kugeza gupfa nkamunyogesha ayo maraso kugira ngo utunganire Imana mwami we Aminyogesha ayo maraso kugira ngo tunganire Imana Aminyogesha ayo maraso kugira ngo tunganire Imana Yeza kuruhura Yeza kuruhura Nyogesha amaraso wapfuye kugira ngo tunganire Imana 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 ntabwo ngutunga
niye mwami mfite intege nke mu mutima nakubona ndetse mukiza nanje ngomba barigwiza ku musaraba wawe mwami nizaye ko ariho nakirira mwami nyogesha ayo maraso kugira itunganire Imana mwami we mwami nyogesha ayo maraso yawe kugira ngo tunganire Imana mwami nyogesha ayo maraso kugira ngo tunganire Imana yeza we yeza kuruha Samala, so